Pamirsa Pemkab Bangli ngemargiang operasi pasar untuk nyilahin tur normalang harga pebuat pokok krama, utamanya ini beras. Sementara tahun beras kesiagayang untuk ngelaksana yang operasi pasar. Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bangli Dwi Wahyuni Mausang, ring pemargi operasi pasar puniki paiketan dane kesarengin oleh Badan Urusan Logistik Bulog. Beras saneka siagayang inggih punike kelas medium 5 kg. Harganya nih petang dasa 3 tali rupiah abungkus. Yening selain harga kilogram, ulung tali telung ngatak dadosnya nih mungguh ringsor harga eceran pini ageng. Dewi Wahyuni Mausang rau mangkin pengarga beras medium ring pasar ring widangan Bangli sampun ngelangkungin HET. Sawetara roras tali rupiah kilogram. Tios beras ring pemargi operasi pasar taler kasiagayang minyak goreng merek minyak kita segula pasir. Minyak kita sane weda ring pasaran ri tepengan mangkin harganya nih sawetara 16 tali rupiah keadol antuk harga 13 tali 500 rupiah a liter. Punika taler gula pasir harganya nih 13 tali 500 a kilogram. Punika taler akeh nyane numbas kuatesin. Krama wantah dados numbas beras pinih akeh kalih dase kilogram adiri. Sayang ring pemargi sadurung nyane operasi pasar minyak goreng numbas ngangge KTP santukan kewentenan nyane mewates. Nanging raw mangkin sampun sayage sehargan nyane mal. Karencana yang operasi pasar antuk nagtegang harga beras pacang kemargiang ring genah tiosan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.